بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan, hakama Islam, alhamdulillah, murah-murahan waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kasupatan na to na isabing pangadyan na to limabay tungod pa amoyin yatagnaan na to Suratul Rahman. Jari in ayat lang ta aming kahinapusan nasabot na to parman sinallahu subhanahu wa ta'ala fabi ay ala irabbikuma tukadziban. In ayat ini amoy in laong si mga mufassir biyutang sinallahu subhanahu wa ta'ala sa pantun guta sin tiap-tiap masabot doon ni mga nikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala aun doon ini dumatong in ayat ini amoy in pabi ay ala irabbikuma tukadziban. Maksud long niya doon hayan ja'alaha fasilah bayna kulli ni'matain liyunabbihahum ala ni'am. Laong niya hinangan siya guta doon haot atau hinangan haot tiap-tiap masabutin nikmat aun doon haon asupaya mahinang biya mga panghimati ha dua ini nasabot doon ha ini amunain mano siya iban sinjin panghimati kanila biya sa pantun inya pagpahati kanila sin innikmat katantan dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha ngan sin Tuhan Rahman ngan niya damikian sifat inyan katantan dahin ha Tuhan na to Rabbul Alamin mahita pagbalik-balikan hasupaya in mano siya iban sinjin makatuntumin parkala uno-uno kasan nangan dumatong palawman nila inyang katandeng Allah subhanahu wa ta'ala. Asabi ito yung mga bariman humugot in panauhid nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban wayroon paghuat-huatan nila buat malaing kanamurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon pagtawakkalan nila sin uno-uno pakaradyaan nila buat malaing kan tupot in Allah subhanahu wa ta'ala. Panghimati lang niya inyan katan wa yukarrirahum biha kama taqulu liman tataba lahu ihsanuk. In amin yan katan pagbalik-balikan sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin pangasubo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Amo na yung pabi ay ala irabbikuma tukadziban. Laong niya uno dahil nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hikapanghimuting niyo. Atawa putingon niyo bihan. In nikmat yan di matong maun kaniyo kasanangan niyo dahil yan katan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Asabi at tuwita simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis laong niya in tungod pa amin parkala ini sin amin ayat ini laong niya
inyan tiap-tiap in Rasul sallallahu alaihi wasallam sumabot sin ayat ini sumambag in mga jin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkabtangan nila wala syai'a min alaika rabbina nukadzib walakal hamd laong sin mga jin wayroon deng ha mga nikmat mo ya Allah amin mapatut na mo panghimutingon in ikaw kapatutan subay ikaw pag ini pujihon iban pagsukuran sing katantan kanabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tan manusia gami sa binjin nakasambong patuhan Rabbul Alamin sin inyaon katantan tema nila in nikmat ding Allah subhanahu wa ta'ala naamad tinding ha mga ini may tapyag balik-balikan in ayat ini. Panghimati kato taniw katan, suway hadya kita tumukbal sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in katan tan yari halaw man nato, ayaw long taon nikmat yan na naman nato, misanin way roon, yari kita niyo, long ta, naghiwal halaw sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Amo hadyang ginhawaran tayo ni nikmat na kula. Dahil hatuhan na to Rabbul Alamin. Hasa babiyad to, laong niya, biya sa pantun, ha mga sila, amin biya mga, jimadya kasi namin mga yaon nikmat, bang aon laong ta, biya sa pantun, ini, asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tiap-tiap hamuk din kato tanyo. Alam takun fakiran, paagnaytok, apatong kiruhada, laong bihan si mga sila, mananapsir, bukon ka laong niya, in kahalan mo, miskin kaw, at niya kulang kabus kaw, ubos yan tupya pagdaya takaw, at wadihilan takaw kasannangan, uno inyan lang niya, pagmungkir mo, bihan. At awalong niya, alam takun rajilan, pahamaltok, apatong kiruhada, bukon ka lang niya, in kaonan mo, amuin, ini nagpapanaw ka bihan. Ubos yan to dihilan tako sa sakatan. Biyan na si mga hayop, kasakatan mga timpo na kaunayan to. Habi hayaw, matawad na kasakatan sing kita. Iwan na pag-motor ta, iwan na pag-jeep ta, iwan pag-auto ta katanta. Ninyang katan, nikmat din nga Allah subhanahu wa ta'ala. Sa babang kita wala dihilan alta, wayro ni kapamita si mga yang katan. Kanawayro ni kapag-abbo si mano siya, ingkatan din kaniya. In katantandeng ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan to. Naman jari, lumatong kita, maun pasumunong ayat, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqal insana min salsalin kalfakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi ay ala irabbikuma tukadziban. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyapanjari in manusia, at ini piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia, dain halupa, matahay. Dain nga mga magtatapsilong niya, ini lupa matigang. Bihan. Aun magtapsilong niya, lupa, at niya malunok. Ini, naglalamo kay ibang tuwig. Ini nikatan nag-aakad. Sab mo na muna in, pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala manusia, iyad dun sintuhan Rabbul Alamin in lupa. Amuin pudyuton niya rin hahuno-huno na lokal, bihan, inda jinis na in amin tibay hewan sin lupa. Iya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, hiyang buok. Aun na lupa doon itum, aun na lupa puti, aun na lupa biamad to, ini biyaning yaon, ito maglamod na katantan. Ang panya kiyumpol, hambuok, kiyumpol bihan. Ang kana, di kapag inu-inu, may tain mano siya na indigenous na inwal na. Aun piyapanjari sin Allah ta'ala itum, aun piyapanjari puti, aun piyapanjari madtubi ang mga inwal na niya biya, ay ni abuhon madtubihan. Para hal inpuunan katantan, pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahing hambuk ginawara. Amuray na po na to Adam, alayhi salatu wassalam. Isa-isa niya. Bihan. Piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari pag-anak sinapo na to Adam, amin liyawakan man siya limbang amunay na po na to Hawa. Pagguwa si mga kaanakan niya, yaon nin itum, yaon nin maputi, yaon nin indigenous na inwal na sin, manusia doon.
Inya to katandeng ha mga hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring ha panukas ni kita bang biya diinin, matali si manusia amuin indigenous na inwal na nila. Unuhi kapag bansag nila kain sila piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakabidda deng katan piya panjari. Atawa inyaon katantan di sila amuin tumayma sinlo paragbos nila. Piya panjari sin Tuhan Rabbul Alamin. Ampay mga ingkatan magjato. Aun waktu manusia bang siya makapanamin man tuyan pagkita niya sin lupa niya, di siya kaamuhan misan. Inyan katantan di kita manjari tumali simbihat to. Sabab misan daunin lupa paragbos si manusia, insya nakabida dengan kataan pe panjari. Iwan insya be taksin ini dun haun pia panjari sin Allah Ta'ala in manusia daing hasarayaw-rayaw umbang payaw. Nakabida dengan kataan. Marayaw in panindog, marayaw in ini longta hantang sinamin pagkataon niya. Bihan. Inyaon kataan pia tutup sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, in manusia, pia panjari deng halupa. Sin, manjari long niya, pia panjari demikian sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga jin min marijin min nar. Pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala long niya in jin, dain haamuy in ini amin kayo. Bang biya kato kayo, amin malano na siya. Wayroon lamod niya aso. So, yung pagyano doon ha, bang wayroon lamod niya aso, amin suliyab sing kayo pataas. Suliyab niya. Duga ingin lablab, duga ingin suliyab. In suliyab magkautod, magpuklas bihan, magmutas deng haming kamatauran niya. In lablab di, deng hapunan sa ambil magtupaabutan pa, taas yung 5 lablabing kayo. Duga ingin suliyab, biya magpuklas magtubihan. Naamo yan to. Nain ini, laungta, nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang mo kitaon, in piagbiddaan si manusia iban sin jin, bihan, in jin, piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, laung niya, inamin kayo yaon makaan. Makaan siya. Khafif lang sin bahasa Arab. Mang biya kato, maakuan siya. Makaan siya. Sumakawa, in amoy in butang niya yaon, atawa injatuhan sinyaon katantan, harap hadya pa ka, liruan katan. Kabinsanaan. Atawa makarihil biya mga kabinsanaan namin unon niya. Sumakawaon waktu mahinang lesab nikmat. Bihan. Nikmat, sabab biya sim pagkauntayaon, bang siya di maluto, naon waktu rin may sabakaon. Bihan. Hati naon waktu mahinang siya nikmat. Sumakawain kamatauran niya, inya to makarihil kabinsanaan. Sadya. Ha? Asyar long niya, puunan sin mangi. Wal fasad, iwan sinamin kahalubiluhan. Amuating kariasalin nila. Bukon biya sin manusia, kaya panjari deng halupa, in kamatauran sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyan timubu deng halupa. Timubu deng halupa. In tiyuan sin kamatauran sin nikmat deng halupa. Inbungan niya, magkasannangan inyari pagyanon hababaw sin lupa katan naguhula. Amon yung pagyanon lang ni anam. In anam, bukon sadya, amin dua jin iban sin, manusia ini, buat malaingkan in katan, nyari hababaw sin gin lupaan ini, matag siya anam. Biyan. Na inyon katantan, magkasannangan doon ha amin bunga sin amin lupa, biutangan niya. Doon kiyawain, ini, long tamanu siya, amon empia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala, kiyawa in tiap-tiap, tibayhuan sin walna sin lupa, bihan, amon tibu ukmad to, ubusyan to iyad dun sin Allah subhanahu wa ta'ala, ubusyan dun ang pasyapyatahay, doon, pagpatahay kanya, ubos ang pahyuyupan sin, nyawalihan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, amon nahinang, bihan, manusia, amon apo na to Adam. Manjari injin isab, pagpapanjari hajin, amon pagpapanjari hama, sing katanjin, amon iblis. La'natullah alay. Li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya isabin, puunan sin mga jin. Amon na in iblis. Li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naubos ini, doon hayaon, laung niya,
Ubos beta kato tanyo in mga jin ini amoy in nagdaralong ta sinamoy in ini kataan mangi ibansin amoy in wayroon kajatuhan pakarayawan sumagawa in kamatauran pakaliruan ini di majatuhalaw man sing kita di hababaw sing gumi sabab lamod sila rin nga mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala nakalanduin jilaka nila nakalanduin kajilaka nila. Bihan. Sa sumagawa, aun din kanila, jin, Muslim. Sabing tanda niya, aun doon kanila, nanay maisin, partawakan sin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampay nakaluki sa laon sing Quran, hambok suratul jin. Bihan. Na, uset to, sumuno, dahil hapagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ha, ini, mano siya iban sin jin, yadto na isab imot lang in ayat pabi ay ala irabbikuma tukadiban. Haonon lang niya rin ha mga ini kudrat atau nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ikapanghimuting niyo. Maana niya wayron ikapanghimuting sin ini dua ini. Batin khitab lang niya kana sa kalain amunain manusia iwan sin jin. Amunain dua na sabot do naon mahibo gati himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, masapat sila himinang sinamuin, sulang pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Na manjari, doon hayaon, sumuno lang niya, Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain. Ubos siyabutin nikmat, papanjari mano siya ibanjin, sumuno na isabirin, siyabot kato tanyo in nikmat, Tuhan singkatan lang niya Mashriqain. Hati niya Mashriqain, dua guguwaan sin matasuka. Sin mahinaat yaon. Wa Rabbul Maghribain, iwan dua tutuguman sin suka. Bang bihat to, dua ini bang kita imian dua in tutuguman sin suka, iban dua in guguwaan sin suka, biasa pantun dua in alam, kaso makawain inilong niya, pag iyanon, amunain, ini ha waktu sin mahagot, iban sin mapaso. Sabi muna maglikid in adlawan, iban maglikid day sabing butang sin suka. Bukon siya tutug bihan ha, bihan to na sadya, aun waktu limikid siya pakid. Bihan. Na ang butang sin hula, Arab, iban sin butang sinula tayo ni magsibo. Sibo siya. Sabab intanda niya na hindi kato, biara sin dito kanila. Murakuman hindi kato, na bukon nakalando inhagot, bukon isabin nakalando impaso. Kanila dito, timpo paso, daiban timpo, hagot. Hindi kato isab nakalamod doon, inamuin, aw hindi kato nakasud doon, inamin timpo ulan. Sa nabihaw ng mga ularab, aw waktu maguna, ulanan na sila. Minsan hindi to kami inihulayan to nakaunan to, mag-ulan da isang bihan. Amurakman, bukon sadya ulan tubig, aun waktu ulan na ice. Bihan. Magdatong yung mga yad to. Na, inilaw niya, nimat sa lago-lago, inamoy in, guguwaan sin, pagsilak si matasuka, iwan si pagtugom si matasuka. Sabmayta, impagsilak si matasuka yan, nikmat sa lago-lago. Kakunahan ta, in nikmat, amuin daing hapaso sin suka. Bukon sadya kita yung magkakunahan, kataan sinyari hababaw sing gumiini. Magkakunahan in tumbo-tumbuhan sin paso sin suka. Magkakunahan day mano siya, sin paso sin suka. Sabab impaso sin suka, makarihil kato, ini hika kalasig sing ginawa baranta bihan. Hikataw kasi sing ginawa baranta. Bihan, ba't bang kita hulasan pasal simpaso yan to? Ikarayaw yan to ginawa baranta. Kanay mga kaiwanan ng mga hula mahagot yan, ang tumuyo sila magpahulas. Sinbaran nila hasupaya dumayaw inamuin, ini dakan sin, ini kapanyapan halauman sin ginawa baran nila bihan. Nain namin aun suka asal doon, na biyabay kato aun vitamin, bihan, mangkaw magpasuka bihan, dumayaw inuno mo. Bihan, inamuin pamaranan mo, aun waktu kakunahan sin mo, kakunahan sin unod mo, kakunahan katantan. Biya si mga bungang kahoy,
kakunahan simbungang kahoy impaso sinsuka hasupaya mahinog intianom. Biha. Sabab bang siya doom na sadya, wayron tianom mabuhi. Way. Dito mabuhi intianom. Na indom yan to hasupaya yan magpinday namin kahalad niya. Biya di sabsin pananaman sing kita mano siya. Na nikmat sa lago-lago. Inyang man kita umasuba mga kadoktoran, ni kabayta nila kato madtumadto, ing kalabiyahan makawa ta nikmat dahil doon na laom sin, amin paso sin suka, iwan sin haggot sin doom. Bat inini sampay wiyeta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinang indom hipaghali-hali, hinang inadlaw hipag, lalawag sin kabuhianan, amin yan kianat sin Allah subhanahu wa ta'ala hababaw sin gumi. Amod to. So nikmat sa lago-lago, bangtay ni biya mga kitaon madtubihan. Pabi ay ala irabbikuma tukadiban. Bialikan na isab. Uno rin nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi ka pang himuting niyo. Ya kamu mano siya iban sinjin. Nasambatan da injin. Tiap-tiap in Rasul sallallahu alaihi wasallam magsabot atawa mabasa niya inamin ayat yaon. Sumambong yung mga jin. Lang si mga jin. Wala syai'a min alaika Rabbana nukadib walakal hamd. Inagisim mga jin, wayroon lang niya, hangsulag uno-uno, dahing ha mga nikmat mo, yari kamo, hikapang himuting na mo. In katani ni rengkay mo ya Allah, ini mapatutud kaw, tukbalan sim pagsukur, iban, ini, uno niya, sumbahon, atawalong ta, ini kaw pujihon, bihan. Kataan sim pupudjihan, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amod to. So, mapatutun, simingod kita sa milhajin, mamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala sa tatumukbal sim pagsukur ta sim mga katanta niya ri nikmat kaya ri hilkato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos sumuno lang niya doon haon ayat ang putag siyam marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Lang niya in dua tubig hinangan sin Allah ta'ala utlang. Haut niya. Hinangan utlang. Unang pagyanon dua tubig ini. Amo na yung tubig takbang, ibang tubig maasin. So, in dua yan, maguno sila. Kitaon mo maglamukay, sa di maglamod. Maguno sila. Maglamukay kakitaan mo, sa di maglamod. Maana niya, aun hihinang sinallahu ta'ala gutahan tara nila. Maraj lang niya. Aun guta doon. Haut nila. Ri sila, uno. Ini magsud bihan, maglamod. At ini in magsud doon haon, in amuin tubig taabang yan. Laong si mga sila, mabugat in tubig taabang, dahil sin tubig maasin. Tubig takbang, in mabugat. Mahita yan to, piyabugat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab mo na makunahan in katantan sin tubig. Ja'alallahu al-ma'a li kulli shay'in hayy. Piyapan sin Allah ta'ala in tubig dimihil kabuhi akatan uno-uno. So imana niya, in halaw mo sindakat yaon katantan, bang bukon mabugatin tubig, di sumampay pababa. Nabang di sumampay pa baba, matay in gamay, matay in, ini, ano yan? Ano ba ini? Amin, ipag-akal-akal, matay in kataan yaon ha, laom sindakat yaon. Ba't laom dakat yan, bang mukitaon, biya da sinyari ha, ginlupaan. In ginlupaan, aun doon haon, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang mahulog in tubig dahil hataas sin langit, aun doon haon lang niya, inumon sin lupa. Inumon sin lupa, mahinang siya sa babi katubo sin, sin tumbutumbuhan. Aun doon lang niya, bihan, limiyo na hadyain, tubig madto pababa, wayroon, niya, wayroon ini gumawa maritumubo, biya si mga, bang siya mahulog kabuhangin. Sumubsob na hadya madto pabulian nito. Aun doon, aun siya, tumayak kaniya.
Amo na yung kumayong mahinang siya sa panton lanaw. Yon siya kumayong naman jari kakunahan dato si Mano siya kawaon nila hipag kakunahan. Nikmat ito sintuhan na to Rabbul Alamin. Damit yan ay nalaom dakat. Paghug sindakat na akan nari kita ini mainu-inu, may taon waktu pag kita mo imandum na bihan. Alam mo na, alhamdulillah, yan na imandum. Malukay-lukay na kakunahan ta mahulugin ko anyo lang supaya tumubo yung mga tiyan umtay ni. Pag ubos wala nahulog doon, sa ayan to nahulog harakat. Mahita, sa baba mo at tinggiyakan ta sinallahu ta'ala dihilan sinikmat ito. Dito harakat mahulog. Hasupaya mabuhi inista. Ba't inista di siya mag-inom dakat? Indakat hinang hadya pag napas nila. Diyan mag-inom sin? Uno, sindakat. Intanda niya bang kau makakaista, ubos mo tapahon at tawarang dangon, butang mo palawang sinlay mo, sa mo paasinan. Sin maasinin uno. Maasinin dakat. Nabang siya mag-inom sin dakat, di mo makaon. Sabi yung pag-inuman niya tubig. Naman jari imbiyo tangan halawm sinuno yaon katantan aon da isabya da sin pag-anon dayad to aon da isab kumakayong tubig dito. In kumayong yad to amo na yung pagtawag nila takot. Amin paghulaan sinista. Naisisuin ista makaon na maun patakot yaon amo na in iwan katantan nila yung makakaon palawm sin takot yaon. Kanaon waktu mamingit ka yan patok. Ita may tayo ni kutambak ng hadya magkakain ni katan, mayroon do kaing pasal, inyaon takot kutambak. Aon mato manglagnay sa ko, pag kita mo kula po na hadya sabihan, damik yan. Ito sila. Nainyan bunal, pasal mo na, kaya sulayan simbang sa manusya. Aon manusya, biya kato, maghula harakat, sampay aon, waktu mga unong bulan, di sila magkaripatayan. Dito adya sila halawd. How na sila magkatubig? Lumurop sila pabulian sindakat. Nagdara siluunan. Sa taon siya pa, paakad lang niya. Aun paakad. Aun mabugat, diara nila. Manuituyan sila madto pabulian, sa hiukutan sila. Aun luwid. Na pagdatong nila madto pawa, sumawak na sila sin tubig dito. Bihan ang panila na. Lapaton bihan, ang panila ragtuon, bisuron na sila sinden di hatas, pagsakat pataas, amo natin inumon nila. Tubig matabang. Sabab in tubig, biyay takato, marajal bahraini yaltakiyan. Mag-abot sila, sa magsulabay hadya, di sila maglamod. Bihan, di sila maglamod. Naon waktu, yung mga tubig yan, magbak, aon yan tubig lang niya lanaw, iban sin tubig dakat. Us magulan yan, inhulog niya, harap pa uno. Nakakitaan mo, hindi hagim babihan, kakitaan mo yan, pang miyama ka din lupa, madtukan niya, kakitaan mo, amin tubig, hindi hagin lupaan, harap madtubihan, kakitaan mo, wal na sin lupa, doon. Biya madto na babahagi, magkuhan bihan. Lumantop inamoy wal na sin lupa yad to sa tubig lumo dun ba't to pababa. Ba't lumo kayo ito malawa da? Inamin wal na ito. Kababang kuan na sumubsob naman to pababa ito, malawa na kuan. Na aon na haot nila. Di sila magkuan. Magini lamod, maglamugay hadya sila. Manjari sila maglamukay. Dugay yung maglamukay, dugay yung maglamod. Kapag lamukay yun mo bihan, misa mo liguton pa sin suro yun, butang palawm kuan, palawm simbaso, sibuin taod sin hibutang mo, palawm simbaso, pamulamukay yun bihan. Takaran mo right day, ang pamuhutangan ni straw, hangguton mo, indapit pawawa yan tumatabang, injari dapit pataas, maasin. Bihan yan. Naamo yan tuin, kuan. Naon yan, waktu biya, mga hula, kuan. Amin bukon biyak sa tubig, maghula inista, aon waktu bang siya makapatubig matay.
Sabab biyak sa siya uno. Aun siya amin biyak kalanduan siya sintaon sin tuwig. Sabiyak sa siya naghuhula ha amin tuwig maasin. Yeah. Naamod tuin lang ta dahil ha mga nikmat sidallahu subhanahu wa ta'ala tuin tuwig yaon dimihil kabuhi hakatan piapan jari sidallahu subhanahu wa ta'ala. Uslong ni haot haantara nila sinduayan aun siya utlang. Aun siya utlang. Naun dahil di hini yari na isa biyalikan in ayat kauhan tag-isa pabiay ala irabbikuma tukadziban. Damikyanin khitab pamano siya Ivan Sinjin. Uno, dahing ha mga nikmat at awa kudrat sinallahu subhanahu wa ta'ala kapanghimuting niyo. Yan. Nain sambag Sinjin lang niya na, wayroon ya Allah, hang sulag uno-uno rin ha mga nikmat mo ini hikapanghimuting na mo. Gamayan in kami subay tuod tumukbal simpagsukur kay mo, iman pamudji kay mo. Bihan. Amod to in sambag si mga jin. Nain inikatan, uslaw niya, doon haon, masimasiin, ano yan, in bisararoon hatungod sinamin, tuwig, lang niya. Dahil hatuwig na sabot yan to, lang niya, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Gumawa dahil amin tuwig yan to, dua tuwig yan to, mga musa, iban marjan. Aon magtapsir in lu'lu iban si marjan, hambuk dah. In lu'lu amunain malaggo, palmata malaggo. In marjan siwi-siwi. Aon isab magtapsir lang ni marjan ini, biada isab sa pantun musa sa pulaing kolor niya. Bukum bi amin musa maputi yawn. Amad. Na yung mga ini, lamik yan, alta dakula ini. Kaibo kan si Mano siya, pagpakayon nila bihani, pag-ari-ari, kakunahan, at tawahirakang nila, mahal ka bihon, yung mga ini kata. Damik yan ini biyuhi sin tuwig, halawm sin dakat, at tawahalawm sin tuwig. Yung mga ini. Sabab, yung mag-ipat, kuan yan, mag-ipat, ano ba ini? Musa, magipat musa diyan. Subay siya aanuran sin tubig. As-asan sin tubig, bihan harap parakat, doon hauno. Haamuin, ano yan? Haamin lokal bihan. Doon. Na, pasal kakunahan nila minum. Makainom sin tubig. Di sila tumambok bihan. Di isab mahina. Di isab gumawa imusa dahil kanila bang sa upamawaran tuwig magkainom nila. Ako kaya jakahan ko habuk waktu, amin mag-iipat bangus yan. Masya Allah. Makontrol in bangus. Yan. Inhinang nila bang sila mag-harvest na, simbangus yan, di nila painomon tubig hangka adlaw. Bihan. Na mag-harvest sila tunga dum. Ati ko, ingkay banan tumangkis bihan, sa babang adlaw, mataod-tao maglurok kanila bihan. Na ati ko mataod din in maig kanila. Na tunga dum. Nakaroa ko na invite, mag-harvest simbangus yan. Bihan tim paginangon nila. Mangyad to mag-harvest na, lisagang po tagdoa sindum, buhion na yung gripo yan. Pagbuhi sing gripo, imbangus dumakad man to pa amin giwaan sin tubig. Sab minom sila. Naubos sila baba, ito pukot. Pukot kata. Na, mangyato nakatantanin bangus yan na nakakuan harap man to pa unahan. Na flashlightan na maripaulihan. Lang niya way na, o lang niya rin nakatantan lang ng bangus yan na. Na, ang katod na impukot, nasa magloon palom sin tuo. Way makapin niya ng bukbangus makakata. At ini umapas inista ha tubig. Tanda sin impag-inumon nila tubig bukod siya dakat. Magkaunahan sila tubig. Na yan. Bihad to namin mga mag-ipat sin bangus yan. Na
Doon hayaon, harakat damikyan lang niya. Walahul jawaril munsya'at fil bahri kal a'lam. Ubos lang niya, mga ano yan, in amindakat yan, nikmat sa lagu-lagu ha, mano siya, karna, pagliliw-liwhan nila, ring hambukula, pambukula. Aun doon amuyin sa sakatan nila. Bihayaw, matawad nin sa sakatan, masapat na, inakauna to, na malukay, makadahangin. Biadasin, ini, timpo na kauna ito, timpo sin Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam. Amura kuman, impiag bidaan, Nuh alayhi salatu wassalam, na insiya, hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biadin pagparakan niya singkwa. Bismillahi majriha wa mursaha. Mianadya siya bismillah, yadto na ini sasakatan niya dumakan. Majriha, dakan na kalong niya. Nga pahundungon niya ramik yan, bismillah. Amod to. Amod timaki na niya. Yang hindu kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manaw, tumulak, iban humundong. Nabi Allah Nuh. Sa paboyrong kiray ta dito ha, ito naghinangin Nabi Allah Nuh bugsay. Sumakawa, biyay ta yaw na ayat. Bihan. Sabi yun na muna na, inyad to, hambok din ha mga mu'jijat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa, mapuas din dito mo na yung mga kamaasan ta, pag-ianon nila, amon naghinang sila lipa-lipa, tumakad sila hangin. Nabangaon hangin, makarakan sila. Nabangway, na magbugsay, sana malugay, on wakto, hianod pa sila sinalon. Hianod pa sila sinsug. Iba sila tumakad hangin magtubihan. Amad to, nabi haon o iron na, masapat na. Indakad bihan, pasalsin, iabutan na si Mano siya in maghinang sin makina. Amin malukay dumakan bihan. Masapat na imbiya mga datong. Iniring nga mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, di inihi kapamuting sin Mano siya, iban sin, magkakukunahan kaniya, sin amin mga yan katantat, ha, dagat na kabutang. Sumakawa, misan parihaning kaaunan niya, yan na yung kasanangan katantan, dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya patumtum kita sin Tuhan na to Rabbul Alamin, ingkatan nikmat yan aun katubtuban niya. Di yan doonhan kakkal. Aun siya gantaan, di siya lumanyot, malukay. Ayaw pakaharihat tumisan namin kita harihaon kahalanta, aun wakto uno-unuin hinang yan. Bang siya natangbos mo na hinang, pag-us mo naman hinang, bago pa siya bang wala pumpuan natatalos. Bang mo na ubos na tiyalos, indakan niya parumaan na. Yeah. Ingkatan sin ini bago bang wala pa natalos. Pagtalos mo, indakan niya pa uno na. Pamaraan na. Nabang siya maraan na yung kasungan niya mahalo. Yeah. Maway. Na, labi-labi na tuod, hadlaw akirat, wayroon na. Inikatan muklas. Magbing paway. Kullu man alayha fan. Malanyap da. Yari hababawsin, ini uno ini. Nahababawsin tubig. Nasampay sing gumi ini hababawsin tubig. Hiklad sin Allah Ta'ala ing gumi, hababawsin tubig. Tubig pababa, tubig haliw pataas. Sabab aun tubig ding hataas. Pataasin langit, pataas. Aun tubig. Tanda niya, hawak to na ngayuin, ini, Nabi Allah Musa, para tungunin siksa, biustak sin Allah Ta'ala, in guwaan sin tubig ding hababa, iban ding hataas langit, kaya pagbak. Naun waktu pagkakitaan tayan di.
Bang siya aon biya mga pagyanon tsunami yan. Ha? Kumuhan siya biyan. Umun sumad to pataas yung tubig. Aon ni sabday nga taas. Pagbak sila. Yung pagtagsin kita, pagtawa kon buhawi. Bang yung buhawi yan tuwihan lumaog. Bakon sin tubig dahil hababa. Sumakat pataas. Bang sumakat hindi hababa, mahaawas yung tubig dahil hindi katantan, medto palawod. Pag baksin dahil ha, taas, humantak pa baba, lumaparos na hababaw sin, tubig yaon dumakan sa milpakimba. Kan na mainuino kaw, kublaan kaw. Pag ubusin niya to, amin magbing na isabing in tubig harap madto palawod. Pag kita mo yung kawaw, ito atas mampalam. Atas, one ni. Tawahaw na nakabutang. Na yung kabayan. Marayad tukatan. Yan hambuk deng mga pagpatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala kato sin ingkatan di siya kumakal di hababaw sing gumi. Asabed to, uno rin kumakal kato amurin ang malta. Muna yung pagsukurta pa Allah subhanahu wa ta'ala ha mga nikmat dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban uno-uno na dahil ha mga katanya on iban sin piyang daakan niya suway tatitilo sa madto iurol madto hihinang bihat. Biyayta doon hay ni kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Insyaallah subhanahu wa ta'ala susungon magbak kita niyo, doon kita niyo hay ni tumagna. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, doon hay ni miabot na yung waktu na to, at inihundungan na to na, sa waktu ini insyaallah ta'ala, magsukur kanyo katan amin imaalop ha waktu ini, labi-labi na yan kamo ha mga kuahula yan, haun-haun na imbyutangan niyo, salam doa kanyo katan, aqulu qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.